iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay nga inawagan nak iti kabagyan, di kamot am-amaw. Ay, di nakamamo nga. Unay kan manong kwarog. Katno kanayon ta idi nga kinkinamat ije karayan idi ubi ang ta. Ha? Si kaayamat di kinamkamat kao. Sa balin samay. Ay, nagsapakat ti kabaw mon manong kwarog. Ayan ka diti balay di angkal takasaritak. Ada ibagakan ko na. Ije may katlo abalay, manipod di ta barangay haul. Ay, makitak matlangan ni angkal. Nabayag nga diyak nakit-kita ni angkal. Nabayaga di mo nakitkita? When now, di mo pulos nakitkita. Nakita kay di ubingak. Idi nga umayak ije lugar tayo. Nanya lugar tayo? Ay. Di kamot nakitkita. Naimbag nga aldaw mo ulitag. Nabayag nga di kayam ima ije lugar me. Sino ka? Awan mo ti malagip ko akaraprogram. Siya nga iti inauna nga anak ni kasinsin mo nga simple siyo. Nabayagan adim maganiinsan. Napanak ije balay da, edi na itabon. Iso nga ron nga nakita-kita ka. Kaduan pa edi ni manong kwarog nga may. Ha! Ay, uwan niya. Ni kwarog ti kadwak iday. Saan nga min anak ka umay ni Banang, ta nagbati? Mayat gayam dito yung lugar yo angkal. Agyanak man dito numaano sa mlakit, di ti ka bibiyag mi dito Agyan ka? Ay, tiyang kayo. Saan nga baleta, tulungan ka nga ag-asikaso ti dingwan mo. Mangantayo ka din ng gail, mabisina kaon. Ay, sanak pa'y nagluta. Tawan di anteng. Kan may isa. Awan pa'y ti kabagyan tayo. Ha? Sino ang kabagyan tayo ang gail? Diyan ngay imay itay. Ha? Kabagyan tayo kanu. Ay, awan kabagyan tayo apagdua-duaan ti rupa na ang gail. Kapay nga ibagbagan papagdua-duaan. Imbaga na nagkingkinamat kami kanu ije karayan. Awan mat kinakinkinamat ko asakang. Apay ako nabit asakang. Agpaisumot ang gail. Apay, di yung makita asakang. Ha? Awan ti amok akabagyan tayo asakang. Damot simbang bay akadwayo iti balayaw, Kapitan. Kaanakakano nga ron. Nagagat samot. Kanayon amapan mangruot iti kanen tinwang niyaw. Maay-ayo ak nga ron, naglaing amang root iti kanin tinwang. Adaman nga rodon pa kairanudan yung akabagyan niyaw, Kapitan. Oo Ngam kasuron nga ron ni Kwarog. Nadagsan ti dara na kan Agimon siguro Ngagda kadwa na akabagyan niyaw. Agdwa-dwa ki di ano kabagyan may. Di naki din patsin aka anakakano. Amangan mo't no talaga adiyo kabagyan. Di nagsarita kami. Medyo husto mati ibagbagana. Apay anak kami suot ka. Asinot kasuron mo. Apay nagtalag kayo adagos iti day tao ang gail. Apay, di mo makita ang naggagayat. Limok magtinwang. Sa anak pa akong binsido ang gail. Di mo baga na nagkingkinamat kami kanaw. Awang malagip kao. Ang mga no nakabawam. Sa anak pa ilang agkabaw ang gail. Ngam ti dungdungwam api ki aka nakam. Agdwa-dwaak. Apay kumaapagdwa-dwa am ti kabagyan. No apay mo ta nagtalag kayo adagaws. Panagnir-ngirsi na langain. Sana na mapiyar. Apay nga taakasuron ni Kwarog di simangbay akaanakan ni Kapitan. Nasa uman ni Kwarog day ta kanyak. Kunana, asaan ka no akong binsidaw akabagyan da. Amangan no agimon laang mo ni Kwarog. Paslada kalintigan ni Kwarog. Itala nga imay nagpakamaw akas kabagyan da. Kasanaw no italaang anak halagay. Mas dawa man kiniparinteng. Nagtalag adagos iti tayo tao. Nalaing mo't nga main anang yamam mo iti bagbagina. Ada kiniparinteng numarik na nakabagyan na di tao. Wino saan? Imbag, nakita ka nito italtalon, baraw. Apay, asino kayo, tata?
Siyak ni Badong. Kumparik ni Kapitan Inteng. Kumparim ni angkal ko. Ay, aday bagam. Ta inasit ganak nga grurot iti kanan tinwang ni angkal ko. Pudno ka di akabagyam ni kumparik. No ni Kwarog, mamatiak. Tada pa nagkakaingas da. Angam sika. Awan Mike. Urasan ko nga kayong ingas ta agkabagyan kami nga rod. Kahit agbayag ka ditoy, Barok. Naggasat ti kumparik. Tada para root iti kanan tinwang na. Diyak amo no agbayagak. Ngam ipasigurado. Lumok magtinwang ni angkal ko. Ay, adda kumamit sumangbay aka anakak amang root mo't iti kanan tinwang kaw. Apalak ni Uncle mo. Tada para root iti kanan tinwang na, Kwarog. Jak man amaw. Ngam nadagsan ti darak iti daydi a tao, tata. Taapay ko ma. Agimon ka kaday nga dakadwayo dita balay ni Uncle Mau, akabagyan niyaw. Nula kita sigurado akabagyan may. Awan parikot kanyak. Ngam sanak kami na sigurado no kabagyan may, tata. Jay kay di ko na ni Uncle mo no kabagyan niyaw, no saan. Jak man amaw kini Uncle Gaw. No apa na kumbinsi adagaws. Anya timbaga na kin ni Uncle mo tanamati adagos sa kabagyan niyaw. Imbaga na lang nga anak ti kasinsin na. Namati mo't adagos ni Uncle Gaw. Ngam di mo ka di nakitkita daytay idi ubing kayaw, Kwarog. Ay na, barito ak siguro idi ubing dayjay. Kasano ko mga ayaman kami ngay. Imbagam ka di dayta kin ni Uncle Mau. Imbaga, adda dayjay a tao ti patyan na. Dayta ti pakasuronak launay. Apay adi tayo pa'y lamangan ng kail, aldawain. Di pa'y nga rod simbang pa dinapan nag-row out. Nagado siguro ti rinuot na. Tapanghaldawon ka tawampay. Ay wala. Kanayo na mabsog jay nuang kao. Manipod adda dayjay kaanak. Unay ka ti panangidayaw yu iti dayjay kaanakan yaw. No naggagad. Sako-sako ti ruutan na nga itid na itinwang. Gaikan na pa'y titaltalon. Isumutin ti itid na itinwang. Di ginaik na. Apay nga rod nga aldawan ka tawampay. Anya nga ti aramidan na. Bambantaan na ka di pa'y tinwang amang mangan. Ha? Mabisina ka. Ay, napay ngay. Awan pa'y mo lang ka anakak. Itay pa'y apa nagpapalinong iti dingwan. Ay, ang mga no dadakas ang napagtingnan, Kwaraw. Ha? Adda nga ta? Ay, intaman kita ni di pang ipagpagudan nyo itinwang nyo ang kail. Dahito ikatay kunak. Sinalbag tumit na di ataaw. Ay, kasuron namanin ako na kung naggagad. Imbis amangan tayong tamabisina kaon. Di mang biro iti alanganin at tao ti aramidain. Di pa ilang amin sumangpait. Ay, mapantaman iti sirok ti kayaw. Pangipagpagudan itinwang. Alang rodang kail. Intan, tapno makasubli tayong kat mangantayaw na. Ay. Awan batin jinwang. Ay, nangipagudan na ngay. Ay, surutan ta titugot tinwang ang kail. Ay. Sa nabali ta nagtuloy di kalman. Madlaw titugot tinwang. Ay, sige. Kaslag turong mo't iti waig. Ay, amangan no napan na impainaw. Ngamaldawain. Nagawid ko man na. Ay, madlaw pa titugot ti butas na dito'y. Sinurot na tiigit ti waig ang nagpababa. Ha? Madlaw titugot iti kadaratan. Ay. Kapay nga insalog na tinwang. Anya nga ti panggap na itinwang kao. Saus! Sa balit agparparik na kanyang angkail. Ha? Nagawitan. Awagam amin nakakapitan iti aglawlaw ti kabildatan. Umhawag kamot na iti pulays. Ay, maawat akong ti kayat mo asawan. Mga gablakit di tinwang tinagpamarang akabagyak. Sus, anya nga ta tinapasamak nga agpaisaw. Amangan matnupod no ti atap ni Kwarog amang ngagab na jay. Masapul nga umawag ak kadag iti kukumparik a kapitan. Ken umawag ak tumutin iti pulis. Ay, masapul ang mabiro kan da jay ataw ken tinwang ko. Naawag akon dagiti pulis. Ken inawagak pa yung dagiti kapitan akong parek. Inawagak mat aminin nga amok at anod kadagiti agduduma barangay angkail. Salbag da dya tao.
Ibagam ka dagiti kakadwam at tanaw, tagsawar kayo, aging gana iti nagbedengan. Unang kail. Agdiretso kami nga agmotor iti dalan na mabalin apag na anti-motor. Tasawaran may. Saan pa'y siguro ang nakadayo ta nakapudpudat? Saan ang makataray dyan, wang? Iso nga ijiwaig tinangipagnan na. Apay ang matarataran tada kapitan kandagiti tanod marituyag. Ay na, saan ka no asimangpit di para ruot ni Kapitan? Pati di nuang na awan metang. Kasta? Wang, Anya nga iti kayat mo asawan iti dayta. ay sus, amangan met no intaray nan tinuang da. Anya? Intaray na tinwang da kapitan? Wen, maray, saan na siguro akaanakan dayjay? Nagpamarang laeng. Ay sos. Gusto nga ro di atap ni Kwaro kasaan da akabagyan dayjay. Ay, nagtalala ka ng aminin ni Kapitan. Peke magkayam dayjay tao. Pagdaksan na nga agpaiso ti agtalak adagos iti tao addi mo pa'y unay amamaw. Dayta tibidot ni Kapitan. Imbagin ni Kwarug taadalat ta pa nagdwa-dwa na. Anya di kunam, intaray di kaanakan ni pare Inteng tinuang da. Saan da ka no apod no akaanakan dayjay? Iso mo lagayam anadagsan ti dara ni Kwarug ken Kwana. Malas nga rod ni pare Inteng. No di na nabawi tinuang na. Papapalak man lang, tada pararuot na. Ay, oray awan umayamang tulong ken ka amang row-out. No itaray nan tumot tinuang mo. Sanon. Naglaing met ataw day jayan na mangagab itinuang. Nagpamarang pa nga umuna kabagyan da. Sakbay nga intaray na tinuang. Un nga raw. Imbag numatilew ti awanan bain. Ninyo mandalaki di kadagiti pulis Wang kanaw. Inyawag adagos ni Kapitan kadagiti pulais. Inyawag na pa'y kadagiti kakapitan kentanod iti kabangibang a barangay. Tasiputan da no addagang ganaut amang ilabas itinuang. Kasanaw no imbabadan tilalat tinuang. Dara sa mangkail. Intayo di kabangibang a barangay. Intayo kitain no iso dayjay tay nuang mau. At da no napalabas dayjay. Ay, sige. Patarayam ti tricycle mo iti kasta unay tapno makadanon ta dagos. Saan ka unay matarantang kail? Ang mga numadisgrasya talakit day. Ay, makitak lang da at tao, iwas-iwas ko tapno agnakam. Matiltilak pa ya. Pataltalam jay dungdungwam ang nagagat amang iruruot iti kanin tinuang mau. Ay, saan ko adungdungun da at tao? Day tatikunam ita, taintaray na tinuang mau. Sapay ididi na pa intaray, patpat gemlaunay. Dayan ti lalaki ang kail. Tipiki aka anakam. Dara sembanta, para manak iti sipat. Adan pulis anang tilukin kwa na ang kail. Di na ipalubos sa saktam. Para manak man da ito iti sipat. Anay ko, apay ngagsipat ka? Salbag ka! Di ka pa'y makaitara iti balasang. Day tapay nuang ko iti itaray mo. Ay, sige, tiliwan nyo apo pulis tayo balo dyaw. Salbag ka. Imay ka nagpamarang akabagyan may. Tapno makatakaw ka. Iti pagbaludan itan ti pagyanam. Mangagab kagaya ma. Saan ba ta? Ay, agyaman kami unay kada kayo, apo pulis. Imbag ta naabutan dagiti pulis day niya tao. Ay, huwag nga rin ko. Napudot. Iso saan unay ang makapagnawan no makataray jinwang. Di da pa'y nakaadayo iti asidag tiwaeg. Imbag lakit din tayo bagak ama pantakitain tinuang mau. Huwag nga raw. Ay, talaga abagay mo ti agbalin at chip. Tanod! Ita, mamati ka kadipay. No da umay mangibaga ka bagyamang kail. Ay, pulos! Ay, sikapay lang ti napudno aka anakak. Saan ka nga isukat iti uray sa bali? Job well done, Kwarog. Sikamat, Kapitan Enteng. Saan ka nga agtalak adagos? Iti tao asaan mo pa'y unay nga amam mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan!
surat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, makadlawa kun Itay kapay ang nakatugaw dita sangwanan ti Tersinak. Nay, dakas aya, nga tugawa di tayo. Di ka magngarod gumatang. Ay kay gumatang akto Mauray ko lang, tiyor urayak. Asino nga minay at urayam. Agur urayak, ti kadwak nga ginom. Bisi amin alalaki itay jibang kagda. Awan mauray mo. Anyang awan nga ibagbagang mare. Kita aman day ta sumungan. Ison day ta, tiyor urayak. Na, nilang kwarog day ta makita masumungad. Iso day ta ti awisig nga ginom. Mala, tay nakman na si Jan. Papanam ko arag. Imbaw nak ni Antibanang agumatang iti asin, di ta Tersina ni Kagawad Kuanang. Awisin ka man. Mapanak nga rod gumatang iti asin. Bay-bay ampay lang day ta asin-asin dita. Mapantakid di agsyat. Ni tatabadong mait. Tila pangawawisan na kanyak. Siyak ti agpaynaw. Awal lang aming kadwak kay nga ginom. Intang nga roday. May amon day ta asin. Integ, awan mo't lang nga jay imbaon ko amapan gumatang iti asin. Ay, di nakitaan nga rod akas ta jak kayat ti maibaon. Na, ibabaon ka aya, amok mat asadot ka. Agluto ka kidin. Awan nga rod ti asin. Urayam ni Kwarog. Naipadugmam siguro. Iso na bayag. Ay, kagudwat oras ay. Awan pa'y laeng. Ang mga no sa bali ater, sinati nagkatagan na. Iso nga urayan. Saan ka man nga, reklamo? Na, Ninay. Abay nga yung pinunumatan ti basok, tataba daw. Tapi asaan? Kita man day to'y karga to'y basa ko. Uray laglulopyas. Nalakak namin na mabartay. Di mayat. Sige, isat maun. Takarga akpay tabasaw. Sakbay ngagsatak. Taliyawang man pa'y ti aglawlaw no dataaw. Awan. Nyakit ti danag mo na ya. Ang mga nuad na makakita kanya nga ginaw, ipulong dakin ni Uncle Kao. Apay, mabuting ka kanyang kalmaw. Ungtan nakday jay. Ay saan, siyak ti makamuking ka kwaraw. Sige, isyat ko nga roday. Marikwana, mabalinti umutan. si kapay mo, timawanan iti kwarta. Adda kwartak maray, ngem intaray manen ni badung ko. Hay, jaka mo no sa dino manen tinanapanan na. Kano nagbayag ang nagtugtugaw dito Tersina kitay. Kunana nga agururay ka no iti kadwana nga aginom. Ha, kunakon ka. Arak maneng tinangigatangan na ijay kakaisuna kwartak. Ay nalabi ta kasta Agin inom da siguro itaan ka ni Kwarog. Na, naggatangan da ngay nga ta iti arak. Ni kabadong ti may gimatang itay. Ta iso ka no ti ada kwartana. Ah, ha! Makaungatakan ka marikwanang. Nay, apay ang makaungat ka kanyak. Apay alinakwan ni badung ko ngay iti arak. Katap na makalako akmat Kano kwartak day jay, intaray na. Iuray man pay. Tinapatag. At paglakwak. Na, Tataba daw. Apayakaslasan ka pa yan nabatay. Apay, nabartakan. Medyo nabarta nga roday. Ay katkargaan tapayaday tabasaw mitiarak. Ay, saan ang tataba daw? Mapana kung gumatang. Sige kiday, naginom tapay. Nagkunama pang kagumatang. Nganti ba ng araw?
Imbaon nakamapan gumatang iti asain. Bayam nga guray. No ngay yung tanak ni Antay. Punok man ang databaso ma. Ay, gusto na tataba daw. Sige kay day. Agbartag ta ita. Kuwaraw. Apay nga intugaw mo matimbanang. Do you cook already? Ay, insardeng konti agluto. Maganda nga ro din na. Kanya pa iti orayan. Jay asin ngay. Ha! Awan pa hindi ko arong. Kunak tumat ka. Mapan mo nga minun kitaan ah. Ay unay ka tikinabayag na day taon. Napanlagi matang itiasin. Nabartag talagang tataba daw. Saan ba'y may tipa nagkunat? Muklatan no nabartag kay. Makatakder ka pa'y mo da. Wala nga nabartag ka talagan. Kargaak pa'y day tabasaw mo na. Abay, saan ka mamati ang nabartag akaon? Makasao ka pa'y mo titilimpyo ah. Masabalin ti pa nagkitakan ka? Ha? Hanya sa bali na sasawan. Nagpintas ka matan iti pa nagkita. Na, hapayan nga'y. Lunghir ka matain. Kinadapay ka lidmaw. Di na kasi ganak waraw. Mabalin ti agarmais. Ay, umatayo ka. Sana ka babae. Siyak ni tatama pa daw. Ay, Jack ituloy at talaga ti agluto no awan jay asin. Mabisinak pa'y mitin. Ay, kataganos ka ah. Kaya naksurutan ni Kwaraw. Ha? Itay pa'y kumaa. Salbag day taataw. No sa dino ay tinaggatangan na mitawan pa'y lang. Ingkakit din, tanay, aldawan. Nalpas kayo na naginom ka ni Kwarog. Napartag mo ni Kwaraw. Nakaturugay. So, pinanawa ko na. Katsi ka, saan ka pa'y anabartag? Kita, Maria, sa anak pa yan nabartek. Damagan pa'y laeng. Kano birbirukan na ka ni tuyang mau. Ay, bayam nga agbiraw. Intaray mo kano di kwartana. Ay, ano ti kwartak angayin taray na. Nay, di mo't kapitan dayta. Nay, isumagagpay so day ta sumungan. Imbaon siguro ni Maribana nga umay gumatang. Ay, mayat ah. At damanan ka duwa nga ginaw. Di mo kunaan nga awisam ba't ni kapitan nga ginaw. Aray! Marikwanan. Lakwan nakman iti may sangarak. Tayo mo may kundi parintay. Anya day ta isabat-sabat mau. Apay, di mo makita paray. May sabutay nga arak. Amo ka. Kitno ingatong-atong pa'y. Una, tapno makitan. Di naksi nga enta mapanak gumatang iti asin. Asin, hanan mo mutasin paray. Pagasin mi Ada pulutan ta. Umay kakiday, daginam ta. Ha? Ay, ada pulutan ta kunam. Wayne, adubaw ko naman. Ay, kasano nga yan, ti pagpagatang ni Banang nga asin. Ay, bayamon day taasin paray. Gumatang kantaw, nintun malpas na nga ginaw. Kita dito ako arok, ta agur-urok gayam dito yan. Ay, Kuna na gaya makaturturog, di pinaturog kon, paray. ay kunur-urayan mi di asin aginatang na. May bayaman day tangasin. Agtugaw takiden paray, taginumtan. Ay, mapanak pa gumatang iti asin. Wayne, di ka kadimatanagan. Anyati ko na maray. Imay manen gimatang ni badung ko iti arak dito itersinam. Wan maray, adda nga min manen na ayaban nan akadwana nga aginom. Ay unay kamutin maray. Amo met akwartak di igat-gatang na. Ay, katap no makalako ak Asino man ang tinayaban na akadwana nga aginaw. ni kapitan. Sumungsungad pa'y laang napan nan inaways. Ay, kahit sa dinungay tinaginuman da. Day tati jak ambaw. Nay, dayta ni Maribanang. Nay, umay nan samot birukan ni kapitan. Maray, umay ka kadigumatang. Ay, umay ko surutin ni Inteng nga imbaon ko nga umay gumatang iti asin. Ay, imbaon mo gayam ni kapitan nga umay gumatang. Ay, wen maray.
Urayak nga agawid, angam jakmet la maurayan. Inawis ni Kabadaw nga ginumda. Na, Ay, makaungungetak ka talaga. Tadi mo lagawi dun ni Badungkaw. ay, kinapudno na, imbaon ko ni Kwarog nga umay gumatang. Imo na nga inawis ni Kabadong ni Kwarog nga ginom. E di nabartag, nakaturog. Ita, sinmublat ni Kapitan. Sumot na birbiro kag ni Badungkaw. Taintaray na jay kwarta. Ay, agpadpada kayo ni agbirbirok iti asawa na. Sige, birukan nyo ida. Namayat na ito yung pasangong pare. Abay, saan ka pa yan nabartag, pare? Saan pa ba? Apay, nabartag ka. Ay, uwan pare. Oh. Maulaw akong kay. Saan pa mo? Sige kidi, kargaan pa iti basok mo. Kayat mo. Yap, to pa yun may gaman na ito yung anak, pare. Ay, di siya kon, timang puno iti basaw. Puno mang karga. Ay, isan mo na kargaan na ito yung basok, pare. Ha? Eh, Agawis-awis ka, di mo kaya ti mabartag. madya talaga, pare. Eh, At ang mangag ko at timag. na. Apay, awan mangag mo ya. Awan mangag kumit. Ay, nukasta na bartag akong, pare. Ay, anya timag manggagmaw. Kasla timag nito yang ko, pare. Ha! Ay, nabartag ka talaga. Kasla umas asidag at timag nito yang ko. Na. Huston! Na. Di mo kargaan na ito basok ito, anak. Nabartag ako na talaga, pare. ay, Maray, di mo partakan timag na. Mabiro kan talata ni Badong mo, kaniinteng. Makaungungetak ngamin maray. Ay talaga na punwana kon iti day tabadaw. Ay, kat uray syakmet, Maray. Sapay sa anak pa'y anangal daw, gapu iti day tanga asain. Maray, makitam ti makit-kita. Ha? Ay, nabiro kan taidan, Maray. Di tala gayam ti ayanda. Ay, salbag na kita nga artak. Badaw! Ay, Tuyang Ah! malab. ayan jay asen aginatang mo, inteng. Ay, kwa. Banang dungaw. Ay, kwa. Ay, pare, nabartag ang talaga. Matulog ko. Asus. Na. Oras na. Nabartag kang matinakas. Stop! Nainteng, di mo tuladan ti style ni kumpare Mabadong. Tumakder ka di tatagawid tad. Badaw! Tumakder ka di tawon no saan. Kat no nabartag ako na, Maray. Kung kuna na lang day tamaray. Agoray ka man tamang kita ak iti pangablat ko kankwana. Dayta, adala kay amaablatan. Di mo kunaan nga umay ka manin agistambay dito isang wana ti Tersina, Kabadaw. Ay, saan maray? Umayak gumatang. Imbag man ta imbaw na ka ni Marito, yang nga umay gumatang. Adapay lagayam panagdalagnakan ka. Ay, adapay magbasit anabat-bati maray. Gumatang kan daw may kaglutaw. Ha? Nay, urayan na ka nituyang mo. Ay, uwan maray. Ala, lakwan na kan. Nasakit pa lang yung nablablatan na idikalman. Talaga ana sakit mablatan. Sige, anya itayan aya jigat gatangam. No nasukir ka nga asawa, kan saan ka nga agtulnog iti asawa. Talaga ang madusa ka, tatabado. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng istasyon.
Agyaman ka may, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sigurado ka nga isurot na iji balay mo, bes? When best, maturog ka ijay. Nakababain matkan ka Idi pa lang ibagbagam akayat mo ti agpasya rin di kabildatan. Dumagas na nga ron iji tsindahan iti iluto ta. Sa nabalit ada kwartak. Uray siya, adamat kwartak. Ay na, siya kung ti agastos. Si kalaaminan. Si kalangarodan ti gimatang iti taraon ta dito'y balay. Siya kmet ati agastos iti kananta iji balay mo. Sige, sikat ti makamaw. Alang raw, intan. Ay, mangalak iti sumagmamano a pagsukatak. Kat ti parlor mo nga Adamat ni ading ko. Iso na ti makaam mo. Alang raw dahin, agrubwat ka, intan. Kwarog! Adda ka ka dita! Kwarog! Awan ni Kwarog, tata. Sino ka? Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwarog? Siyak ni Mika. May kagayam tinagan mo. As in Michael? Correct. Ay, Ket, anya tinagan mo, tata? Siyak ni Badong. Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwarog? Best friend ko? Apay nga rod nga adda ka dito'y balay na. Ag best friend kami nga rod. Kayan ayat na ka? Ay, ala! Makapakatawa kayo! San kay din akasta? Anya nga rod tiga po na nga adda ka dito'y balay na. Ay na, anya nga itidakas na. Sakit, nakahidban ka. Kan nakalipistik ka. Akasla ka babae. Kunain to kay dagiti makakita king ka dito, nga asawa na ka ni Kwarog. Saan? Ta best friend ko ni Kwarog. Agore kayo. Anya tigagarayo ka ni Kwarog. Umayak ko mga rod makikapay. Ay, day talaga yan. Okay. May bit lang tayalaan ka iti kape. Hello, Kwarog! Adda ka kaday! Gumatang kay tilakok at tinapa! Hello, anya day jay lola. Na, lula mo't asasawam. Aguray ka. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay ni Kwaraw. Anya ko madakas na, lola. Anya ti kasapulan, lola. Saan alola tinagan ko? Tuyang tinagan ko. Ay, anya nga ti masapul mo kani Kwarog. Lola Tuyang. Na, talula ko na nalata. Anya day ta sinusuon mo, lola? Tinapa, gumatang ka? Ay, saanan? Nagado akar niya si dami kani Kwarog. Napuno, Jeref. Kapin-anom ni Kwaraw. Asawam? Ang tatakunan ni Kwaraw iti bakla. Na! Ay! Anya ti kunam, lola? Ay yawanan, inak man langan. Ha? Inka na, pagan anok ngay mat tinapam apadam ako retret. Bakbaketan at tinapa. Wun marikwanang bakla jay asawa ni Kwaraw. Anya abakla asasawam mat. Napanak nga rod naglako ijay balay na ket bakla tay si mangu kanyak. Kasta? Ay, yawanan. Awan ngamin mangayat kini Kwarog a babaay. Iso api matol iti bakla. Naa. Sa kaagkatawa. Ay, agtatakon ni Kwarog iti bakla. Ay! Kat, anya ko ba tinakakatkatawa di tamaray? Apay nga main adi kag katawa. Awan man nakakatkatawa di ta. Sa bagay, uray si ka. Awan lalaki nga agtatakon kan ka. Iso Naa. nga aging gaita. Baak kalata. Naa. Agure ka man. Apay ngamin nga inmay ka dito tersinak. Gumatang ka, wado umay ka lamang suron. Umay ka kumangarod lakwan iti lakok at tinapa. Ay, sana ka gumatang dita tinapam. Jak pagan ano ti gumatang dita tinapam apada masaan nga agdigdigos. Naa. Ala, pumanaw kan. Jak kaya ti ango talako matinapa. Nangsag. Ay sobra kamot maray. Asino aya ti sobra ti panagsasauna.
Saan kit din na siga? Oho, inak man langan. Hoy! Nukas tamlaeng, awan gumatang di talako! Kastagayam ti agwarwaras adamag, Maria. Un kwarog, bakit ti mangiwarwaras? Ngamyaklatan ibagbagan yung asino. Uray di mo ni baga. Tasaan ka interesada o. Sa nabalay, tasaan mo tapod na o. Iti na minsan, nakita kayo nga agoy kuyog iti dayja abakla. Nakakalugong kayo iti silag. Napan kami di bangkag Inasikaso mi dagiti mulak ijay. Imbag man, takayat day taabakla ti mapan iti bangkag. Dagiti daddo maabakla kat di da kayat. Tamadadail ka no ti manicure da. Ay, sana na arti ni Mika. Mala, muto yung tegat gatang alungganisa kantina pa. Tayin na kaon. Un, mabitla ang kwarog. Apay ngamin nga adda kadwam abakla iji balay mo. Sikan ti pagsasaritaan ti tao di ti kabildatan. Kay, anya kumahay ti dakas na. Kan friend ko matlaang mat ni Mika. Angam kakabbalay mo. Apay, dakas. Awan mo ti dakas nga aramidan na Nagagat pay. Agluto iti kanin may. Mapan iti bangkag. Nalaing tupay nga gayk iti bangkag. Nakakitam iti dadya bakla. Friend ko nga raw, dangkal. Namamok iti inuman iti ilay. Uray bakla day jay, tanasaya ti ugali na. Oh, ang mga no agjuwa kayo. Oy, saan mo tangkal? Friend kami laang. Anya nga ti trabaho na. Anda barlor na iti ilay. Anda tauhan na ijay. Apay nga ron asimurot kun ka. Kat adda gayang parlor na. Padasin na kanong arot ti agtrabaho iti bangkag. Makaamo ka. Sa bagay, kas itik na kunam. Awan madingar aramidin nyo. Unang kal. Friend kami lang talaga kinimika. Kas day laang day jay. Naggapuak manay, di balay ni Kwaraw. Napanak manay, nakikapay. Oh, kag nakitamtay bakla nga asawa na. Saan na nga asawa ni Mika? Gayem na laeng. Imposible Makipagnanaod ijay tay bakla. Awang ke den relasyon da. Kita niya kumaita. Ay, ang tatako na talaga ni Kwarog iti bakla. Kasanuma nga bain. Awan babae amayat ken kuana. Ay! Kasta tagwarwara sa chismis Si Kansa may tinangi chismis. Sana bali tapod naman. Ay nagawan kita panunot man. Tagi chismis ka kidain. Sapay naturid da dya bakla. Agayem ni Kwarog. Ang mga nupapispisan na ka. Nay, agday tantay asawa ni Kwarog marikwanang. Tila sa sawumot. Hello, manang kuanang. Ay, hello, Mika. Manang tiawag mo kin ni marikwanang. Ay, gumatangak man itinabanglo a sabon. Manang kuanang anapintas. Ay, uwan, Mika. Mabiit laang. Kasla dinak nakita si kabakla. Ni marikwanang laang te bakit ketam. Ay! Si kamot gayam day talo latuyang. Nakaangrag ka. Ay sus, agbet-bet takpay tadapan mo agat tinapaka kilo. Nagalasan ti pa nagsasaom si kabakla. At least, pudno ti imbagak. Oh, ato yung tinabanglo asabon, Mika. Ay, thank you manang kuha ng anapintas. Kanabanglo Ato'y matibayad ko Keep the change. Babosh! Nagalasan ti pa nagsasaw na niya bakla. Lula ko na kanyak. Idento tamanang ko na ka. Depende nga minday ta, itipan na kilangan mo itipadam a tao, Maray. No kayat mo arauman na ka tipadam a tao, nasken mat nga ron nga amom ti agraem. Kastaladay ta, Marituya. Ay, nagsakit ti bibig ko at inong panikwaraw. Anya, mamati ka ni timbagat. Kaslawan tumang amin kabutang mo. Anya nga ita. Iti na ito'y ngay naramid ni Kwarong kanyak. Ad-daag pa'y ngay chismais.
Abakla ti tinutupan na. Tawan mayat kan kwa na babay. Ne, saan ka lata na ditigra? Tuyang? Ala, makamu ka. Ha? Heh, Physical injury ay tinaramid na kanya. kat panang dadael mo't iti kinatao na tinaramid mo kingkwana. Kansi katim mo na. Isa binalis na ka. Ay basta, sa anak apaabak, iwaragawag ko itintero akabildatan, ngagtatak ko ni Kwarog iti bakla, tawan balasang amayat ken kwa na. Sige, manang kuha ng anapintas. Inakon, tanagatang kunti kaya't ko agatangin. Wan, Mika. Sige. Na, si kamu gayam day ta bakla. Kumusta nga iti relasyon nyo ken ni Kwarog? Ala, lula tuyang. Agayam kami lang ka ni Kwarog. Awan relasyon mi. Imposible ah. Kano nakita kayo ijay paraangan nyo nga agli lips to lips. Ah! Ay ala, agar aramid ka iti istorya, lola. Bakbakitan ka lang arudan. Day tapay lamang daddadal iti padam atao ti aramidem. Ala, ingkan marituyan. Noan niya laditan ti sasawam. Ay! Da kayo at tao di ta igid ti kalsada! Ha? Iso daytoy abakla tay karelasyon ni Kwarog! Aw! Kitain niyo! Ha? Apay, isaw! Ay! No siyak ti lalakay! Oray awan karelasyon kaw! No baklan tumulang! Ay, kasta. Anay kaw! Ay, tibibig kaw! Ay, bimtaksan anay kaw, anay! Anya, nagsaw kami lang. Anay kaw, anay! Wag punutin bagak sayo lay. Agtatakon ni Kwarog iti bakla. Ha? Awan ngamin balasang amayat ken kwa na. Nutimon to pa'y kayat. Anya? Ala, ni nanatuyang. Noan niya laditan ti bagbagayaw. No nakitam la kumaday di abakla. Aha! Puwa! Ah? Apay, nana? Kano naglaad abakla? Hay, piman mo't ni Kwarog. Naglaad pa'y abakla tinaggusto ken kwa na. Ahay! Apay ka di ana uyaw ka, nana. Napintas kaya, Di mo kunaan nga sakit mo ni Kwarog. Wan isakit ko Gaputa close friend ka. Kan nasaya at kanya. Ayawan mo'n Violet. Inatiw na katimay sa bakla. Tabakla pa'y tikinayat ni Kwarog. Saan ka asika? Tuyang, papayaban na ka ni Parinteng iti barangay hall. Hingka kano ijay. Talagreklamo dami ka bakla ken Kwarog. Anya ko matibasol ko ngay. Hingka kita'y tagururay daking ka. Tano di ka kanumapan at kikita kayon taon ijay kortay. Korte adak house. Iso nga rod amapan kan, tasong batam ti reklamo da. Tano saan, paibalod da kakanaw. Ngamen, nagadaw tinapan mo inwarwaras kontra kadakwada. Asaan mo't apod naw? Ha? Day tati bagbaga nga mingking ka, tuyang. Aliklikam ti manarsarita. Tapakay sagmakam day ta. Ala, mapan ka ni barangay hall. Tasong batam tinagbasulan. Kaya anya ti makunam iti reklamo dami ka ken Kwarog, marituyang. Nakababainak una yan. Gapo itinapan mo si Narsarita dito'y barangay tayaw na natuyang. Tapno ganaben na, agmulta iti 10,000 pesos. Ha? Anyat makunam nga, maray. Nagdakalan day ta sa nga pulo aribo a pisaws. Agmulta ka, tapno di ka gruam. Ikanda ka iti may salawas ng agbayad. No di ka makabayad, iti naikid nga aldaw. Agkikita tayon to ni Jekurtay. Anya? Anya ita, agmulta ka, maray, wano ikurte da kan da Kwarog. Ay pangalak nga iti pagmultak kapitan. Awan kwartak. Ay, sana siya ti pangibagaam. Ludikad da Kwarog, ta isuda ti dinadaal mo. Ay basta, agkikita tayo di korte, no di mo maitad ti multam. Kiti kwarta amultam. Idonar mintaw ka nag iti ubing nga awanan. Para iti panagadal da. Ha? Ay kwa.
Mabalin ka diti agtawar ko araw. Nonya timbaga, may. Iso ti matungpal. Ah, Inton maminsan maray. An nadam ngamin tadilam. Tapno di ka maisagmat. ay na toyang. Naturid kang agkismis. Ita, mamulta ka lakit nga ron. Ala sigay! Ditan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Fergie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, Kenday Toy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, nagpintas mo't ti sabong day ta orkidyam. Iso ang ginatang ko. Uray na kangin-ngin at ibayad na, Maray. Talaga mo tamaray. Makaay-ayo iti mata ti sabong na. Talaga, Marituyang. Ay, payman, tapadasak mo't agsapol iti kasta, marikwanang. At dapay nga tanabati akasta marikwanang. Ay awanan Kanuag may sa kanuday ta. Ah, kasta aya. Apay papanam, rabrabein. Rumwara at danasken apapana. Anya, Agsubli ak tumula nga dagos. papanam aya nga meng. Apay, masapul ka di pa'y lang nga ibagat. Manaktak ka. Apay, nanakwanang. Ti orkidya aginatang ko. Ay, tinakaw damutan idirabi Anya, orkidya, tinakaw da. Ay, napintas nga amin ti sabong na dayjay nga orkidya. Ay, sumit lagayam at tinakaw ti agtatakaw. Masapal amatileo na asino man dayjay nga agtatakaw. Di kag danag. Agsipot kami, anaimbag. Ada atapag. Jak pailaang maibaga ita. Agpod no kakanyak, maribanan. Ha, Sikatin ng takaw iti orkidyak idirabi Saan ka day? na, ay awan amok iti bagbaga, marikwanang. Da kayo tinakakita iti orkidyak idi na minsan, maribanang. Uray man no nakitak. Pagan ano kumamot ngay atakawan. Ha, Kan may sa anak nga agtatakaw iti ko, ti akin ko, marikwanang. sino ngay nga rod tinang takaw? Diyak amo marikwanang. Anya, sikat ti atapan ni Marikwan ang nagtakaw. Win nga rod. Yay. Kita amangan mo't nupod no at tinakaw mau. Na, anyat pagkun ko na am kanyak, inteng. Ha? Agtatakaw. Kwa, Apay, adda ayaam mo nagtaktakawak. kwa, awan. Matlagayam. Kastakit din ti saom kanyak. Ay, salbag ka. Ay, sino mo dahi nga agtatakaw? Uray orkidya, kay takawon na. Nasken nga iti kabiitan a panawan, kat matiliw yun ay tangag tatakaw. Nasaya at may kadiditersinak ita, kabadong. Apay aya maray. Ibagaman ka ni Marituyang. Amangan no iso tinang takaw idirabi iti orkidyak. Ha? Iso ti atapak anang takaw iti orkidyak. Duada ka ni Maribanang. Anya. Saan asyak tinagtakaw? Sino ngay nga rod kada kayaw kini Maribanang tinagtakaw? Ay awan amok iti bagbagam si kapadong. Salbag ka kiday.
Kita pa masuron ka ngay. Awan nga rod amok iti dayta. Ay kit ibagamlaan ang awan ti amom dita. Saan ka nga agpungtot? Anya, Agpanunod ka tuyang. No si ka tinagtakaw, pangasem tay sublek. ha? No kasta, dahito ti ladawan, ti mapukpukaw nga orchids mo. Gusto ka, kapitan? Ay. Nangina ti presyo dayta nga orkidya. Amo ka. No kastoy a klasik, talaga mamahalin ako na da. Ay, wan. Agyaman naktaam mo, kapitan. Ay di kagdanag, ta ipapos kunto ka ni Kwaraw. Ha? Bareng ada makakita kat maisubli ti orchids mo. Oh. Ay, agyaman nakno kasta, kapitan. Ipus ko na ito yung ladawan iti pisbaw, ang kain. Ay ka anya pa ngay. Isuan, iso ti kunayaw. Di ipus ka. Ibagam ano mabalain, sanda nga agtaktakaw iti sabong ti sabali. Ha? No kayat da, gumatang da iti sabong, uno orchids. Ay, wala ang kain. Uno saan? Ipakada data dumawat dalaangan iti sabong. Nakitam jay ladawan ti orkidya ni Maricuana nga impos da, Maray. Wan, nakitak maray. Ha? Para day chay lang. Anya, Orkidya lang, ipusda. uray orkidya laeng dayjay, no napatagmet iti akin kukwa. Nagado nga orkidya dita. Di gumatang manan no kaya na. Mapabasol mo nga rod, no naidumduma para ken kwa na dayjay nga orkidya. Naimot kit di aday di amarikwanang. Baak ngagpaisaw. Na ay, adamadmadlaw ko ken ka, Marituyang. Ha? Nakadkadlaw amasuron ka ken ni Maricuanang. Anya? Ay adamot lang nag-comment iti impos mo nga orchids. Awan mo tangkail. Ha? Urahin tayo lang nga. Ay, No adag kumintaw, no awan. no awan, ipos mo tumanan tapno makita da. Wanang kail. Jak mamate, naggapo iti sabali a lugar, tinagtakaw. Ha? Kasano ko mga amuda nga ada orkidya ni kagawad ko anang. Oh, Ay, wanan niya. Husto kayo ang kail. Aging kakadiita kat awan apulos nagkom-comment iti impos mo, Kwaraw. Awan pa yung araw, kagawad. Na, nagbayag mo ngay. Awan nga ta nakit-kita da. Awan tinag-comment. Ngam ada nag-post iti Silpina. Anya? Adda iti malikudan na tinasao nga orchids. Ha? Asino day tatao? Mabit lang, ta ipakita kada kayo tiladawan na iti silpon kao. Nasaya atay may kaditi tersinak, Marituyang. Apay ama kaunget kamutin kanyak marikwanang. Da kayo gayam kan ni kabadong tinangtakaw iti orkidyak. Ha? Ay saus, pakpakawan mo't amaray. Ay, di ka naglibakpay. Ta nakitak ti post ni kabadong. Ha? Nag-selfie pa iti sango ti orkidyak. Mailasin ko ti orkidyak. Anya? Isublem kanyak ti tinakaw yaw. Tano saan da? Idarom kayaw! Ay unay kan ba daw? Nag-selfie ka iti sango day tanga orkidya. Samo in pause. Wine, apay dakis aya. Nagpintas man na sabong day tamulan. Ay just kikiday. Na, Ayawanan, nabisto akon adi na oras. anya ti kayat mo asawan na nabistaw. Ay, iso day tati orkidya ni Maricuana nga sapsapulan na ba daw? Anya, lukas ta, sikatin ng takaw. Wan. Ay salbag katuyang, bakbakitan kan amang ibabain. Ay, si Kati Salbag. Napan mo ki din inpost iti Facebook. Kit apay mo kaya, gunggo na ba? Anya? Intod maminsan, ibagam ti pudno. Tapno sa anak nga may lawlawan nga gipos. Ay, agtatakaw!
Dinak man awagan iti agtatakaw marikwanang. Kat pudnomat, agtatakaw ka iti sabong. Nata inulit na. Jak to pa isubsubli na yung orkidya. Salbag ka. Tasika pa iti makaungat. Orkidya laan. Ay di mo lalaangan, tanapatig kanyak dayjay nga orkidya. Naimot ka kidi atao ah. Ay sumardeng ka. Inton kwan, ipungot ka. Nay. Padasam ah. Tiko nam kabutan ka. Naa. Ngail, gana natuyang kan kagawad kwa nang, agap apa da. Apay nga di mo nga inanawa. Mabutingak nga raw. Mabutang! Umay kayo kumangkail, duata mga nawa kadakwada. Ay, ala. Ay, uray na karot. Ay, salbag mo, dagita adwa. Kartingan nyo ang mga nuag linawan da. Win. Sige. Sumaruno aktor. Sika lang nga rodan tinakabasol kanyak marituyang, sika pa'y tinatangsay. Apay tiko nam. Perfecto ka. Ay, sumardeng kayo. Op. Da. Sardeng. Ni marituyang timakagapo amin da ito, kapitan. Ay, kapitan. Masurunak nga main tay bagbaga ng agtatakawak. Kasano adin na ibagat ti kasta. Kat tinakaw mo ti orchids na. Nga roda. Oh. Ay, kapitan. Ay, sus, nagkuna atakawam ti sabong. Nagpadaan nyo lang agpaysaw. Na. Gaputa kagawad mo. Isa kima. Anyaman nga tanti kayat asawon daytan, marituyang. Siyempre, ayunam ni Marikwa ng atak kagawad laki nga raw. Dayta aki din ti pakyap apa among tuyang. Ay, basol mo da ito'y badong. Hindi ka kuma nagsilpi-silpi ako na. Ay di ka man nagpabasol. Tanaglawag asika ti gapuna. Anya, Isublem ti tinakaw mo. Kit dumawat ka iti pamakawan kani Marikwanag. ha? Enteng, kasano tinapanan nyo kan ni Kwarog? Naanawa yung matlaang ida? Tilawlawan kun anapan. Nagsakit, tinakam ko. Apay? Agasem ta ko na ni Marituya nga ay ayunak ni kagawad kwanang. Gapukan tamay sa akagawad ko. So, masurunak. Ay, aganos ka Tasikakat nga rod ti kapitan. Ay, kaslada la ubeng nga agap apa. Nasa umon, Inteng. Iso asika, kas kamutlamay sa nga amada. Naa. Ano sa apagkapyahan ida, taad dadakat nga rod iti masakupab. Adto'y maray. Isubli kun ti orkidyam. Nasaya at marituyang. Kat pakawanan na kumaa, Marikwanang. Suri at talaga. Si kakit di nga Taapay anapanunot mo ti agtakaw. Naawisak lang amin iti kinapintas ti orkidyam maray. Tanagpintas ngamin ti sabong na. Sige, pakawanan ka ngam demon tululitan Ayun maray, agyaman ay agyaman unay Marikwanang. Ulitak, demon ulitan ti agtakaw marituyang. Un maray, sa anaw Ay maragsakan nakta na ornosyon ti parikot yo adwa, Marituya. Ay wen, kapitan, tanaamiris kun ti biddot kaw. Ay inton maminsan, di mo ngamin aramiden ti kasta maray. Ay, kapitan. Kayo no adan to kayat mau nga alaan. Ipakadama. Tapno awan ti riri arumswa. Ay uwen, kapitan. Ay, kaslasyak. Adamot saksakitin ti nakampukin kamaray. Ha? Apay, kapitan. I just keep quiet. Apay, kayat ko aya anayunan ti parikot yo adwa. Ay, kwa, kapitan. Amok anasaktak tirik nayo idi na minsan. Talaga nasaktam. Naamiris ko itan ti biddot ko. Gapo itimbagak ngay ayunam ni Marikwanang. Gapo tamay sa akagawad. Iso apakawanan na kumamot, kapitan. Wala. Agyaman nak nga ron no kasta maray.
Ay nasa pala ko mata mapakawan na, Kapitan. Ay talaga, met. Makaawatak, met, kit. Awanin da jay marituyang. Ay, thank you, Kapitan. Thank you very much. Ay, nanatoyang. Saan ngamin anasaya at atakawan nyo ti kaaruba yun? Kababain ti kasta nga aramid. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay nga ta. Ta nakarikap manen da Twitter sena ni Marikwanang. Ay, jakman na mo maray. Idi mayak idi kalman, nakarikapon. Na, nabangkrap sa tan Twitter sena na. Apaya kita enak ngay iti kasta maray. No nabangkrapan da Twitter sena na. Ay, basol dagiti nalaing nga agutang adida ammo ti agbayad. Na, apay saklaang ayat ti adda utang na kin ni Marikwanang. No gumatang kayaw. Iti kayo sa baling nga istorya gumatang. Nagadayon nga iti pagnaan may. Apay, san amang lukat ita ni Marikwanang kwaraw? Saan tayo naldawan na naka-duty ni Kagawad Kwanang? Lukas ta. Mas kay kayat ng ti agyutay ngam ti aglako dito'y tersina na. Ay, nagsapakan nga umay agduty kagawad. Ay, Kapitan. Kasta tinapudno iti serbisyo. Ay, nagbayatin. Ay, sus. Kasta ko maamin kagawad. Ay, awanan, Kapitan. Siyak laang ti kakaisuna nga addaan na pudno a panag-update. Na, ay panag-update iti anya? Si kamot, Kapitan. Kaslasaan mo nga mo, ti kayat ko asawon iti update. Update iti programa ti barangay? Ay, katmayat ano kasta? Update, no asino ti nagaapa. No asino ti saan nga agbaybayan iti utang. Kano asino ti nalaeng nga agkupate. Kasta aya. Anya a klase nga update dagiti ibagbagam. Hindi walis kindas pan Kagawad. Apay aya. Imbaw nak ni Uncle nga umayaglinis dito'y barangay haul. Ay, nasaya at mo, tatalagaan narugit na ito'y barangay hall. Gamsakbay ka nga aglinis, umay ka pa'y atag istoryata. Awan oras ko makiistorya, Kagawad. Ay, umay ka kidain. Apay, di mo ayak kayat ang maamuan des istoryaan da. Analaing nga umuta, ngam saan nga agbaybayad. At dahil istoryahan da kasta. Ada iso nga umay kan, ta istoryaan ka. Di sana ako na makapaglinis. Ado pa iti oras. Aglinis kan tulaang nga ni inton madamdama. Umay ka. Nagadayon ti paggatangan. Masaduta ko na mapan gumatang iti saglilima piso nga asin kan mantika. Ay apay nga dayo ako na. Kaya manula ang mga adang detatersinan ni Kagawad Kwanang. Ay, kanayon metten ang nakarikap. Kay kayat na kanon ti agjute. Mayat ata na sa pang agjut-juti. Ay napintas day ta desisyon na. Ura siya ket maragsakan iti day tangar aramidan ni Kagawad Kwanang. Ang awanan ti asidag apaggatangan may. Ano sa nyo timag na? Mayat kit di ta kanayonan nga agjuti ni Kagawad Kwanang. Ano ti maaramidan nan?
Tanangik ko chismisan tay. Na, chismes. Ay, kwarog. Nagbalin kan sa amatan at chismuso. Sanan tay. At dalang inistorya kanyak ni kagawad ko anang. Anya dayta nga inistoryana. Ni kanugayam na natuyang tikaduan iti utang dito'y kabildatan. Ayah, Idi pa ngis istoryain da. Nga da bakit anangisay. Asang nagbaybad iti utang na. Ni kayam na natuyang. Ay, kwarog, kalinis ka matlangan na di barangay hall. Ha? Ito yung baon ka mapanaglinis. Ay, nalipatak mo tananggal. Na, tapay mo't. Chinismisan nakmat ngamin ni kagawad ko anang. Ha? sige, kwarog. Ituloy mo ti ichis-chismis mo kanyak. Ay, inteng. Di mo man disturbuan iti panagistorya ni kwarog. Na. Tamaya to is istoryaan na. Ay, unay kat dito ako arugan. Ay, saan mo't gayam anaglinis dito yung barangay hall? Imbaon mo kanugayam, kapitan. Uwan. Unak nga agwales. Ang siya kunti aglinis. Ay na, kapitan. Mabanog ka laeng kat bigbigat pay laeng. Umay ka kiday tada istorya akan ka. Na. Sa anak man at chismisan. Nasken adenggem da ito'y kapitan. Maipapan ka ni kumpare mabadong. Na, kasla mayat Ay, talaga mayat, kapitan. Anya data. Istorya mo. Ni badong a kumpare, mja ibagbagada, nga adda chicks na. Ha? Ada chicks na ti kumparek at nakangis-ngisit alakay? Siksikalo di chicks na. Oh! Ada pa ay mga atkin ko na. Di mo ibagbaga asyak tinang istorya kan ka, kapitan. Ah, Sikreto talaang. Antay, dahitan jay ado ti utang na bakit aw? Di inistoryakan ka ni Marikuanang. Nga inistoryak mat kan ka. Siyak sama, ti pag-istorya niya. Naglaing kan na natuyang. Kasanum anapugtuan. Kunakon kay. Anya manain tis istoryain niya may papankan niya. Kastoy na inanatoy. Di kan agtagtagare ko haro. Apa yan tay? Dakas ka di nga istoryak mat kininanatuyang. Anya day taaya. Istorya umon, kwaraw. Ah, maray. Syakla ang ti mangistoryakan ka. Siya kumanaan tay. Tasak mati mo na ng istoryaan ni kagawad ko anang. Asinaw tinangichismis kanyak ni Marikuanang. Ay, word, maray. Talaga nga iso. Anya tinis istoryana. Ay, si kakanugayam ti kadakkelan ti utang na dito barangay tayo. Na, kayat nasawan. Siyak ti pars. Ay, win talaga asikate pers. Pudno nga daw tangkaw. Ngam saan asyak ti pars ti amaw. Saan apudno day tang istoryana? Sa inyo apat patyan. Ulbod day di akagawad. Kumarik pa'y mga raw. ay nadamag munti istorya, may papan ka ni pari ba daw? Saan pa'y? Sige, istorya mo. Inistorya ni kagawad ko na nga dagayam kanu chicks na. Na, ay, babae raw, alaklakayan. Ay mas daawak man. Tada pa'y lagayam mangayat kan ko na. Ni Marikuanang ka di tinagapuan day ta nga istorya. Una. Apa ada pa sa bali paggapuan na. Day, ado ti amo na nga istorya. Nang rugi dayta, idi sada mang luklukat iti tersina na. Adun ti inis istorya na kada kamay. Na, kasano ngayon, no makadanon ka ni Marituyang dayta at chismes. Ay, nabanbanuga ka nagtrabaho. Nakaluto ka din. Apay ang naghawid ka pa'y lang. Na, di na ko sila pa na, tamabisbisinat. Dayta kinalakay mo, ag-checks ka pa'y lang. Nagkunang ada chicks ka. Adaw tinakay danon kanya. Ay, chismis lang dayta. Kahit namati ka mo na dagos. Apay kumasanak ang mamatay. Asinaw, tinangi chismis king ka iti dayta. Ni Kapitan. Ni parente nga chismosa. Ayan ni uncle mo kwarag. Ha? Kwa? Diya ka mau. Apa yung damdamagan? Chismoso dayta ang uncle mo Uy, saan mo't Istoryahin na kayo din nga da chicks ka. Pudno ka day tatama daw.
Sino nga iti chicks mo? Ay, may isa ka magkuarap. Yarasahas mo matang kanya ka. Sikrito talaang. Awan sa bali ang makamaw. Puro kayo chismoso dito barangay. Uray gayam si Katanod, chismoso kami tayo. Chismoso gayam ti kapitan. Uray to pay dagiti kagawad kat nalaing dangag chismis. Uray ni Mari Kuanang. Numero 1 at chismosa ni kagawad ko anang tataba daw. Ha? Ket no iso ti agar-aramid kadagiti chismis dito'y barangay. Ay ayan dagiti padam akakagawad. Ay rugi tayong tesisyon. Ay, saan mo nabirukan ida, kapitan? Tarugrug yan da, ti agchismes. Ha? Da secretary kan treasurer, madamamot tan ti pa nagchismis da. Ay, anyat mapaspasamak dito barangay hol. Agchichismis tayo na, kapitan. Na- Isumot day ta tinaskan nga ramidin tayo. Amom ka day, kapitan. Ay aguray man. Ah. Saan man ati chismis ti ibagayo? Sana nasaya at dito ang mapaspasamakan. Ay, dagiti chismis nga opisyal. Agsardeng kayo. Agtrabaho kayo. Ibagbagam nga, da chicks ko. Si kamagayam tagis istorya. Inchismis dak nga rudmanan. Makitam day ta. Si Kati mangibabaeng. Sino nga tayo tinangichismis kanya? Apay, di mo amaw no asinaw. Awan sa balay no saan ani Mari Kuanang. Ha? Ison samatan ter aramiden na iti inal daw ije barangay haul. Ti agchismis. Ay, madiday tuyan. Uray siya, inchismis nan. Ha? Sugoden tan di ta barangay haul. Wain, marwamdan. Apay nga'y alapdan da kaming agchismis, kapitan. Ay, kababain day tang aramid. Kay kayat mo mati makichismis. Hindi ah. Umay kami makichismis. Kabadong. Di kumparik nga da chicks na. Ay, di mo ibagbaga ta paray. Tanay, kadwak ni tuyang kaw. Ha? Panak na kamday ta kapitan. Nupod no ti bagbagam. Ay, saan asak tinagapon na? Ay agawid akon, kapitan. Ay. No saan na siga? Asinaw tinagapon na. Di kagawad ko na. Ay, saan ka pa nga gawin, Maray? Nagbalin kamutan ang numero 1 at chismosa marikwanang. Ay agawid akon tanay. Sumipngot samot tan. Agsasango tayo pa, dito'y barangay hall, Maray. Wan, kapitan. Nasken apaneknekan nyaw dagiti inwarwarasyo at chismais. Ala, di ka pa agaw-awid, kagawad ko nang. Ay ngambrabi mo tan. Ay, saan ka pa nga agawid? Aginggat saan tayo ang mapagtutungtungan dito? Antay, apay ang nakaululimak ni Uncle Kao. Nasaysaya at nukasta. Tapno saanen ang makapagistorya iti saan apudnaw. Sa bagay, sakto pa'y, aguli makakumamutain. Ngam adanas ka na damagag, isungag sa uak pa'y. Ay, liklikan tayon ti agchismes, kwarog. Tadakkel agulo kan panaggiginura ti parnuayon na. Damagak lang, mait no niya tinlutom amasida, antay. Yara sa askulangan kan ka. Ops, apay nga yara sa asmukod ko na. Na. Ibagambat kanyak Kunak man no, aguli makalangan kay. Ay, saan no si daan ti pagsaritaan? Agsao akmut Ay, agtal na ka man dita. Na. Sige, intayo kit di manganan. Takalpasan na, mapanak makiistorya kan ni Kumarik atoyang. Nang lukatan ti Teresina ni kagawad ko anang antay. Naglukatan? Wain, tabawalan ti agchismis iti barangay haul. Ne, apay ngay mat abawal. Una ta mairaman da tao. Diyak kayat nga aga-apa, dagiti aggagayam, kayan akakaruba. Nay, nakalukat mo't gaya man jetersina ni Marikwanang. Ay, saan ka mapandita? Apay asaan kat mapanak gumatang. Nagadulita paggatangan. Ikismis na kan tumanayin. Nagkarin ken ni kapitan asaanan nga agchismes. Ken maysa, bawalin kadakwadang opisyal ti barangay ti agiwaras iti saan apudnaw nga istorya. Amangan mo't numang rikap kamanan iti nakabaybayag Marikwanang. Narigat no adayo ti paggatangan mi Maray.
Mabanog kami amagna. Mangri ka pa ka, numapanak ag jutay, kano ag session kamay. Kate, anya nga ti madamag marikwanag. Adda ka di baro at chismis mo dita. Imbawal ni Kapitan, ti ag chismis ita, Maray. Ay, Ay katya nga rodo na ti agchismes. Msigay tarugya kong tagistorya. Ay saanan, Maray? Nay, apay asaan? Sa anak mo't nga opisyal. Saanan? Ay, narigat no dati gumura. Pag-aapaan tumanandaytan. sa bagay mo't kit di Dagiti langan na saya at abambanag ti pagsasaritaan tayo. Anya ti makunayaw. Ay katuan marikwanag. Anya mo't ngay ti makunam marituyag. Ay katun na. Anya pa yan nga itimako na. Sana nasaya at ti agchismis ko kumare. Tapakaalaan day ta ti saan apagkikinnaawatan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon ayaman kamay iting kay panagdangan.